To su dolazili jednostavno gosti koji su inače na mojim partijima, vidjeli te letke koje sam ja dijelio na mojim partijima i tada su tek saznali za Zrče. Ne, za Hrvatsku znaju, ali za Zrče. Baš za takvu jednu lokaciju da postoji. Jer tada definitivno ja sam bio, da, ali puno ih je išlo u Makarsku. Makarska je poznata bila, pa Crkvenica je poznata bila, ali ta neka destinacija koja je stvarno nešto poput Ibice nije bila poznata jednostavno među dijasporom. I tako da ja onda koristim tu stranicu da informiram dijasporu di je aktualno sad, di se ide, di se izlazi itd. Dakle, zaista ima potrebe za tim. Nije kada netko, evo, trenutna situacija je, nećemo pretjerano u politiku, ali čisto da spomenemo, kada netko kaže sad idem izvan Hrvatske, u potpunosti ću je zaboraviti. Neću se okrenuti, neću... Dakle, ipak ima potrebe za nekim vijestima iz Hrvatske. Sad, da li ima potrebe, ja je proguravam uz taj osvježavajući program ili uz tu komunikaciju. Ljudi neće reći ne. Oni će si to pogledat, poslušat i što više gledaju, što više slušaju, bit će sensibilizirani za to. Normalno onda će više pogledat i ajmo reći, moj cilj je da ne odu preko vikenda sa aviokartom, odu Germanwings, kupe kartu i odu, na primjer, u Milano, u Pragu, Pariz. Zašto ne bi otišli u Hrvatsku na neki događaj, na neki partiju, sad velim karikirano, u Best ili ne znam nijadi, u neki naš klub ili negdje na moru i tako. Znači, to je u biti taj moj cilj zašto sam stvorio taj portal. Čemu taj portal? Da, čemu Da li se mogu ljudi koji imaju prebivalište u Hrvatskoj uključiti na taj portal, možda napraviti profil, sudjelovati na neki način? Definitivno, to je smisao portala. Da komunicira Hrvatska matica sa dijasporom, da izmjenjuje informacije i jednostavno da dođe do neke komunikacije između njih i sigurno će se tu ljudi naći u nekim interesima i tako dalje. Povezati, da. Robert, ja predlažem da mi pogledamo parti sa Lanom Jurčević i da uostalom vidimo iz prve ruke kako izgleda kad ti parti organiziraš. Može.
ovo nam je bio Robertov party. Ja moram priznati da meni odmah dođe nekako želja da otiđem u Stuttgart, a kad smo kod toga, ti nam ostaješ relativno kratko u Hrvatskoj i vraćaš se tamo. Točno. Kada možemo očekivati neki party, možda nevezano ili vezano uz Croatian Sensation, ali evo da budemo i mi informirani pa možda sjednemo na vlak ili avion i mi k vama dođemo. Pa evo, može na finale kad bude bio u Stuttgartu ili u Minhenu, pa proslijedit ću informaciju, pa tako da pozvani ste definitivno. Možda čak možete i prilog jedan napraviti, pa malo da ljudi vide. Ne? To je to, novinski pres neki organiziramo. Da, definitivno. To će sve biti na ovom portalu vidimose.net na vrijeme i gledatelji će se moći informirati. Točno. Kako to obično ide? Ima neke karte možda se moraju prije kupiti ili... Pa ja te stavim na guest listu. A dobro mene, a šta ćemo sa još 500 ljudi koji se prijavi i izrazi želju doći? Neka pošalju upit, ako su željni doći gore i tu ćemo sigurno nešto organizirati za njih. Pa čak ako treba i hoteli, te neke stvari. Pošto će do izvođača isto biti u hotelima. Možda sam zaboravio napomenuti da kad bude finale neće sad biti samo jedan izvođač kao Lana Jurčević, nego bit će ih 4, 5, 6 poznatih iz Hrvatske. To nam nisi spomenuo. Da, nisam. To sam htio za kraj pričuvati. Šećer na kraju. Šećer na kraju, da. Tako da, zato trenutačno jesam u Hrvatskoj jer pregovaram s tim našim izvođačima, svima poznatima, ali ne bi sad spominjao imena dok se ne finaliziraju ugovori. Preduhitrio si me, baš sam ja htjela pitati, znači nećeš nam nijedno ime odati? Ne, nažalost ne. Na vrijeme kad to bude official, onda ću proslijediti tu informaciju, pa onda možete slobodno dalje proslijediti široj publici. Dragi gledatelji, ovo je bio Robert Špehar. Slobodno ga kontaktirate i preko Facebooka ako imate neko pitanje vezano. Ako želite partijati u Stuttgartu, u konačnici, ili imate nekog nečaka koji živi negdje u Njemačkoj, a možda bi se prijavio na drugu sezonu Croatia Sensationa. Vrlo rado, evo, pratim baš Superstar na RTL-u. Jel smijem to spominjati RTL? Naravno. Okay. Mi nemamo problema s konkurencijom. To je dobar stav. Tako da vidim da ima isto jako talentiranih ovdje pjevača i tako dalje. Ako neko želi, sljedeće godine smo otvoreni i za hrvatsko tržište, normalno pod uvjetima, ali to onda na vrijeme kad bude. Izvrsno. Robert, hvala još jednom. Hvala i vam.